Ассалому алайкум, дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, ҳамватанон. Имрӯз 11 октябри соли 2025 дар радио мавҷҳои Америка, радиои AM 860 садои Самарқанд. Хуш омадедтон. Нуридида Тоҷисар мо шуморо ёд кардем. Дӯстони азиз, имрӯз дар студияи мо барандаҳои мо ҳаким ака Раббинпур, Сафарали Ҳасан ва меҳмони арҷманди аз Самарқанд дар Амрико ташриф кардагӣ устоди мо, устоди ҷавонони Самарқанд, одами зиёнок, ватандор, бисёре ки хизматашон барои Самарқанд, барои мардуми мон расидагӣ, Муқимҷон Орифӣ. Хуш омадед Муқим ака. Дуруду салом шунавандагон ва бинандагони гиромӣ дар студияи радиои Хабари Амрика ва вазияти хушомадатон Нуридида Тоҷисар бар барномаҳои оғоз менамояд. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум мухлисони садои Самарқанд, радиои садои Самарқанд. мо бо имрӯз бо шумо вохӯрда истодем. умедворем ки суҳбати имрӯза манфиатманд мешавад. хуш омадед. Албатта ман ҳамин ҳар якта шумораи мо ба худамон традитсия дорем. Муқим ака, ман ҳамин традитсия агар рухсатетон агар устозо як вайрон кардани ман то ҳамин рӯза ҳар якта ки телевизионими радиои шумораҳо барои Муқим ака Орифӣ фақат сар мекардем мон аз падару аз бобояшон мо ҳамирӯзагӣ шуморая фақат барои шумо бахшида кунем ки як таклиф аст. Чунки бисёри информатсия маълумото мо гирифта шудаем барои Ориф Гулханӣ, барои падаратон, бобоятон. Ҳамирӯз барои шумо гап занем. Мана китобҳои навистагӣ, фаъолият барои ҷамоат, барои ҷамъият, барои давлат. ҳаким ака чӣ мегӯед? خیلی کار کردم و کردم مثلا اصلا برای حکومت کردشون وقت کاری مجبور میکردم برای شهرمون برای اهلیت میکردم. من بعد از کارم برنامه که دیگه هست برای کلمه‌های واژه‌های واژگی همون بعد شرکتون نمی‌دونم همین ویدیو برنامه توش معنی دادن معنی چی اندازه قابل برای اون دلیلشه همه اون از این کارشون خودشون و باغونشون البته که اون علما گذشت جمع کرده اونجا آثار خانه بابای عزیزشون و آقای فقیه خانی حضرت بزرگشون اونجا میگذارن اونجا جمع کرده رفته یک خدمت کلانه کرده اون دلیل هست روزشون با گرفته ما از این پس کار میکنیم. ана ҳамин ҳозир мана ҳаким акаем як маълумот додан ки як ҳамин савол баринам Муқим ака ҳамин калимаҳоя фаҳмонда додан барои мардуми Самарқанд чӣ хел омад ҳамин фикр? медонед ман дар оилаи чӣ мегӯянд маърифатпарварон оилае ки санъатро дӯст медоранд, шоириро дӯст медоранд таваллуд шуда бахти ман аст ба фикрам ба вой расидам. ман дар вақтҳои охир мебинам ки баъзе калимаҳо, баъзе воҷаҳо, баъзе урфу одатҳо, баъзе либоспӯшии мардум дигар шуда истодааст. албатта ин табиӣ, чунки замон гузаштан гирад дигаргунӣ мешавад ва одамон дигар мешавад. лекин медонед он ҳамин эҷодиёти даҳанакии халқӣ ин халқ эҷод карда вай боигарии халқ мебошад. барои ҳамин ман барои чӣ ҳамин хулоса бомдам? ман дар ҳақиқат дар шабакаи фейсбук саҳифаи худамро дорам, медонед он. дар он ҷо зиёда аз 1000 пост ман дар бораи гулҳо, дар бораи хона музеи Ориф Гулханӣ,
дар бораи тадбирҳое ки дар он ҷо мегузарад мондагӣ, лекин дар вақтҳои охир миёкарди истом агар ҳамин бисёр калимаҳою бисёр суханҳои аҷибе ки фақат барои самарқандиҳо хос аз байн рафта истодааст. бинобар ҳамин ман қарор кардам ки ҳаминам агар мисол варианти электронияша агар тартиб диҳем, чунки пештар душвор буд, манба фақат як китоб буд, радио буд, телевидение буд, радиои телевидениям бо манба дастрас набуд, чӣ мушундем ҳамуна қабул мекардем. Лекин ҳозир медонед шароит ҳамхеле фароҳам омад ки интернет аст, зеҳни сунъӣ ҳаст, ин ҳамин қадар як майдони калон ки аввал истифода бурда тониста намодар кунад. Ва ман бо ёрии мана ҳамин манбаҳо, албатта китоб дигар ҳамин дар бораи ҳар як калима, дар бораи ҳар як воҷа ёки ҳар як сухан, анъана ёки урфу одатҳое ки дар вақташ буду ҳозир рӯй ба нестӣ овардааст, ман ҳамин материалҳоя баъзи вақт як маҳ дар болояш кор мекунам, баъзи вақт дар давоми як ду рӯз, баъзи вақт дар давоми ним рӯзам агар илҳом омда монад не, агар чунки медонед не манбаҳои ёфтатонам чуа, чунки ҳозир ҳамин қадар ахборот дар саҳифаҳои интернет бисёр ки ва як кадомаш рост, кадомаш дурӯғ нафаҳмед, фейкаш чизо бисёрда. Лекин мо ҳам хеле материал монда намодар кор ки одамҳоро ба гумроҳӣ набарад, чунки як гумроҳӣ бо 100 000 гумроҳӣ якитем биёда ҳамроҳ. Барои ман ҳаракат мекунам, албатта аз рӯи дониш, аз рӯи фаҳмиш, аз рӯи шунидаам дар вақташ, аз рӯи дидаам, ман ҳамун чизе ки шунидам ҳамуна ҳаракат мекунам мондам ба ва агар эътибор дода бошедам, агар дар охири ҳамун ҳар як пост ман узр мепурсам, чунки ман ҳамчун аз рӯи ихтисосам ман иқтисодчӣ, ман ба забону ба этнографияи дигар фанҳое ки бо ҳамин мавзӯъ вобаста аст алоқамандӣ надорам, лекин аз бачагӣ дӯст медорам. Барои ҳамин ҳаракат кардем. Ман ҳамин имрӯз 73 та калимаи урфу одату дар бораи либосо пост доштам, 99 та шавад, орзу дорам ки ба шакли китоб аз нашр бароварда, чунки электронӣ, шакли электронӣ ин як, лекин қоғоз бифронданаш дар кор ин абадӣ мемонад. Китоб аст. Сони ҳамина қисми якум гуфта мемонем китоба, чунки ман боз як 100 то калимаҳо дар захира ҳаст. Оле ки манам хеле 1 2 99 ин рақами муқаддас медонетон ҳаматон. Барои ҳамин 99 ба мислем, 99 ба китоби якум китемонем ва давом метем. Худо агар умр диҳад, саломатӣ диҳад, имконият диҳад, давом метем. Мукомҷонака мана ҳозир гуфтаги гапатон бисёре ки барои ҳамин актуалӣ ҳаст, халқи мо инчунин дар ҳамин Амрико зиндагонӣ мекардагӣ, ҳамин оҳиста шумо гуфтаги мавзӯъ бо якта мавзӯъ омада рӯбарӯ омайсааст. Ин ҳамин масъалаи забони модарӣ. Мо намегӯем тоҷикими, ӯзбекими, модари забон. Ҳозир ҳамихел шудагӣ ки падару модарон кӯдакошонба забони модарияшонро ёд надоистем. Ки дӯстем ки як савол пекоим, забони ӯзбекӣ бами, тоҷикӣ бами гап намезанад мегӯед, агар ифтихор карда мегӯем ки ҳамакашо ин амрикоӣ шудагӣ. Ҳамин шумо чӣ фикр мекунед ки ҳамин ҳар як падару модар кӯдаки худаш ба забони худашро ёд додагӣ дар кор меёд? Шарт неми агар мисол Америка ба зиндагонӣ медонедми, мана дар байни шумо ҳам будагист, мана монам умра рафта омдем ва ҳам диёро моя вохӯрдем ки давлати инқилоб, баъди инқилоб рафта мондагӣ, лекин оилашонба забони модарӣ кардем, забони ширини ҳамун ӯзбекию тоҷикӣ гап мезананд, гарчанде ки қариби 1 аср ё зиёдтар шудааст дар ватани бегона, дар дигар ҷо зиндагӣ мекунад. Барое ки забон гум нашавад, чунки забон гум шавад, миллат гум мешуд, ина ҳама медонад. Барое ки ҳувиятам гум мешуд, ҳақиқатан забон ки гум шуд, барои забона гум накардан ба фикри ман хона ба падар модар фақат
забони модарӣ ба гап задан аст. даруни хона даруни хона. Айнан. Чунки Америкаба агар забони фақат мисол o'zbeki, tojiki ё русия дониста зиндагӣ карда намешуд. Забони англисӣ, забони давлатӣ албатта донистан даркор. қонуное ки дар Америка ҳаст, агар риоя накунанд, агар зиндагонӣ кардан намешуд. А барои қонунҳо ба риоя кардан забони англисӣ албатта донистан даркор. Барои ҳамин падар модаро ба ҳамин илтимос хона ба албатта забони модарӣ ба фарзандошон ки фақат забони модарӣ ба гап занашон даркор. Ин як тарафи масъала. همین سوال با چند بار مطرح کردیم می‌بینیم که خانواده خودمون مثلا فرزند و aynen زبانی دولت زبانی مادری خانواده همین شرط چند بار برنامه رفتن قبل درست از رسیدن اگر خانواده اگر محیط نشد بچه زبان یاد نمیگیره محیط انگلیسی کوچه برودم دیگر زبان ҳаким ака ман ҳамин американцо зиндагонӣ мекардагӣ районҳода бисёртар кор кардагӣ агар ки ман ин муҳоҷир омада забони модарима ман намедонам мегӯфт ку мефаҳмдам ҳазбош хел шуда геш мумкин мегӯфт ку забони модарата намедонӣ мегӯфт падару модарои мо хаёл мекунанд ки фақат ҳамин танҳо забони англисӣ агар ёфтем агар ҳамин кати кораш пешрав шуда мерояд аммо он мегӯем ки бобош кати онеш кати ба воситаи телефонми видеоми гап задан ба кадом забон ба гап мезанӣ ки бобот англисия надонанд آنجا خشوان داشت اما بچه خدا пешованд ҳамин кати авлода ҳамин робитаҳо аста кӯр шуда меравад меҳроқибат намемонад Акун медонед ме масъала тарафи дуюм бошад. Ҳар як танга мегӯям ду тараф дорад. Ман 10 сол мактаба тоҷикистон кардам. Аз адабиёти тоҷикӣ ман 74 будам ҳастам. Ягон вақт гӯштаги не, ман газета хондам биём, шеърият бинем. Лекин агар ҳозир забони адабии тоҷикӣ ба нигоҳ кунед агар медонед ми ҳамун мутахассисҳо боям маълумоти тоҷикӣ олӣ доштагӣ боям лозим меояд ки луғат баниё кунад, манбаъҳо баниё кунад. Ҳамин қадар забона мураккаб карда фурсондагӣ барои чӣ? ин гапатон рост барои ҳамин ман дар даруни 2 маҳ яке аз нашрияҳои худи Ӯзбекистони тоҷик забон 100 то зиёд калима ёфтам ки вай калимаи араби асосе ки ҳички намефаҳмад. Ки бадар кун? Ин кори ки медонед ми? Одам ҳайрон мешуд. Барои ҳамин мана башкирам. Ҳай Тоҷикистон акун ҳамина қабул кардааст, қабул кардааст нақс. Балки ҳамин барои Тоҷикистон. Лекин моҳон забона мана ҳозир ҷудо як қадами нағз гузоштитон ман хурсанд мультфилм. Ҳамин мультфилмҳоро мана 7 шуд ми мультфилм 8 шуд. Алёлаку гулёлака шуда бисёр нақс фаҳмо. Лекин аллакай мураккаби рафтааст ҳамун мультфилм боям. Барои ҳамин мана таклифам мультфилм ман як орзубо ҳаст. Акун ин хай ҳолиам нагӯмам мушид, лекин гуфтанам мумкин. Як қариб 100 то калимаи нав кӯдаке ки дар даруни гаҳвора хорафта таваллуд шуда то яксолая ҳамун мана мисол нини, инға, лоло ҳамин чизо моана мультфилмамо ба ҳамин якум мультфилмамо гурӯҳҳо тақсим шонаш даркор. Мисол гурӯҳи якум то 3 солая забони нав ҳамин ман ҳамин калима 100 та калимае ки якум ман ёфтам ин 200 та будаги 300 та будагист ҳамин калимаҳоро истифода бурданам даркор. Кучабабар, дурбабар мисол ҳабо мехӯрам, дада ҳамхелин як 100 та зиёд калимаи ман ёфтам. Кунам ягала вақт шуд ҷамъ кайсем. Гап чӣ ба? Гап ҳамин ба ки мультфилма ҳамхелин кардам даркор ки ҳаракатҳо бисёр шонаш даркор. Аз сухан камтар шонаш даркор. Барои ки ҳамун суханҳоя аз ҳамун тамошо кардан демак кӯдак ёд гирад. Шо ҳозир ман мегӯям асос шахсина. Ҳозир тадқиқот гузарондагии олимо ҳоли дар дунё 70% одамо телевизор тамошо мекунанд. Аз телевизор мана баъзе хешовандои худамам мана аз Швейтсария фарзандам як фарзандаш англисия аз телевизор тамошо карда ёд кидаги ҳеҷ ҷо ман нахондааст. хонишон ба тоҷикига мезананд, лекин англисия аз телевизор. Ман чӣ гуфтани? Ман ҳамин мультфилмам агар фарз кунем то 3 солая рестан даркор. Ин филм
تو 3 ساله تو سینی مکتبی مثال تو 7 ساله و تو مکتب سینفوی ابتدایی تو 4 ساله 5 ساله همین با گروه با جدا کنیم اگر یکمش کلمه بسیارتر همون حرکت کردن در کار در وقت همین مولتفیلم نوار با گفتم با همون کلمه های ساده بردن در کار ادبیات دور رفتن در کار نه هر زبان ادبی لیکن همون سادهش است واریانتش است نه همون استفاده راست متمتا با حرکت کردن زبان عینی که دیگه از ما بسیار ما خیلی میگه من کاربری میکنم از دسته افسانه‌های توجیه میگه این باید مسلم هنر یک سمرقند اوزیستانی دیگر جوهای هم فرق زبان هم میبینن اما با زبان عینی که در دستیم یعنی ایراد باید کلیبان نفهم بگه هم حرکت میکنیم که همین کلیبای فهمای گذاریم چون برای همین سخن چقدر کمتر کنیم و حرکت های بسیار کنیم اگر چقدر سخن کم شود اگر همین قدر از خود کردن آسان میشه من این فکری من نه فکری این فکری من در حقیقت همین جهتی مولتفیلم اگر اینو باید بگیفته باید ایواز کنیم اگر درست میشه سفر لکه دلیر جان حاضر فرصتمو نهایت کم کارامو صحبت‌های ایجادش است. این صحبت 30 دقیقه‌ای نیست. این صحبت اگر بسیار دوام دادن در کار لیکن فرصتمو نمیرسد اما اینجا گفته گپ‌های ضروری نیست من میخوام جانا که فیسبوک دوسته دیم من همچون گلچی میشناختم این کسی بسیار در گروه‌های رسمیش میگم من همچون گلچی میشناختم لیکن پدر و بابای این کسی من میدونم این کسی در اوایل ایجاد کار شدگی من تاثیر همون تاثیر به سیر میافتاد میگن تاثیر همون هست که من حاضر بسیارتر صحبتشون درباره ادبیات زبان و ادبیات شده است شما سوال بود پدرتون مادرتون از اهل ادب پدرتون خیلی میشنم شما اهل سودا همطوری بشکنید یکم بار دلتون با یکم خیلی چی بگن با زبان ازبکی میگم ارمان شد که من کارای چه ادبیاتی نشدم ممکن بود که من یک فاکولته ادبیات رو تمام کرده یک نویسنده درست یا شاعر یک شناختگی شده ممکن بود من برای چی این سوال رو انتخاب کردم که یکم بار از دلتون گذراندید میدانید می سوال بسیار عجیبی چون که حقیقتا من فعالیتم رو در ساحه سودا سازندگی 5 سال زیاد سودا و کار کردم لیکن اینا هم سبب داره من گفتی شما برای ایجادیات بابا رو آموختن و خاطرشون رو ابدی کناندن فیلولوژیا به فاکولته فیلولوژی سامگوبه دراندنی بودم دراندنی بودم لیکن تمام گفتن که تو این به دراندن ممکن لیکن تو منین فاکولته به دروی نستر میشه چون که ساحه سودا به دروی اگر منم خیلی برتری داره تو اکادمیک کتیام وام داری پروفسور کتیام وام داری کارگر کتیام وام داری دوست کتیام وام داری همون آدمای خاراکترش فهمیده همونا به جو حیات و خود میرسید این یک طرفی مسئله دیگر طرفی مسئله برای که اینستیتوتی کاپیراتیو داخل شدن فعالیتی کار در کار بود استاژ میگم استاژ در کار بود برای همین که استاژ وای شود من سودا با سر کردم بعد سودا سونه همین که 25 سال کارهای پارتیوی و دولتی به وای کردم گفتگی شما کتابتون معلم روسیتون از شما خواهش شده گفتگی شما این درست لیکن من حاضر شما از شما یک ادبیاتی درست شاعری یک شناخته برامدنش ممکن بود کدام که فقط با همین راه ادبیات و زبان میرفتید همین چیز دلی شما یکم ارمان نشده است یا شدید نه ارمان نشده است چون که میدونید می من فکرم با من اگر شعر خواهم اگر نوشتن هر روز 10 تا شعر می‌نویسم وزنش قافیه‌اش جوش با هر شعر می‌نویسم لیکن شعر شاعر شده تولدشان در کار مثل بابام مثل پدرم میدونید می و شعر از قلب کوری قلب برامدنش در کار هم وقت با کوری قلب دیگه کس برفته میره شاعری حاضر چیمول شاعر مول چیمول میدونید می حافظ مول لیکن درون همونا با حافظای کنی پیشتر میدونید می یک تا دو تا یا یافت میشد یا یافت نمیشد چون که
shoiram san'atkori haqiqiyam san'atkor shуда shoir shуда tavallud meyobad xudo dod da نه درست مثلا کلمه بالایی و اعلایی که در نیستن این شعر نه البته alamtu لیکن شعر نیستن در حال که من برای چی تو حالا لایق خلق از این نمیبرم چون که درد دلی خلق گفته توانیست و شاعر ممکن بود که اگر شما هم از سر اگر ادبیات رو انتخاب میکردید ممکن که یک انسانی نهایت برای خلق مفید موفق نشد و او میرسد به همونم من خونده براندم بسیار چیزهای مفید بسیار نقص چیزها گفتگی من میخواستم که آینده هم همین دوام تیدو مثلا بسیار تر با ایجاد مشغول شدید دیگر کتاب هایم برو بید مهم جنابه من صحبت خوندم شجره شما از 5-6 اولاد همون از پدرتون باباتون پیشتر بودن با در همین خاموزگی و نبید سمرقند و من همین زیایی های سمرقند مشغول داشت در تمام جهان ساحه ادبیات ساحه صنعت ساحه همین روشی زیایی سمرقند کدام درجه برای همین همین باشدن موندن همین چیز مثل شما با دیگر قوات همین نمبر کار همین چطور کردن در مکتب دور شد مکتب و دیگر زبان ها با کنسیان باید همین میکنه که کمی باشدن زیایی سمرقند موندن هست میدونید نه این مسئله جدا هم بحث طلب مسئله نازک بسیار مهم من مثال اولادم من بابام بابشونه اونا با ارشیو موزه با یک 10 تا واسطه است قاضی کلان ولایت تصدیق کردگی از همون ما فهمیدم که بابام و باباشون روزی زرگر بودن مثال طرفی پدری یک طرفم روز زرگر و یک طرفم ساونگر و آقسافاری ساونگر و بودی طرفی مادر کلان آنیمو حاضر من ایوارم آمد ایوارم 8 اولادی شجره البته سمرقند هست سمرقند بود سمرقند میماند همون زیایی سمرقند چطوری که هست میماند لیکن میدونید نه من خیالم با امروز چی کمتر خطاگی شده است چونکه ما اعتبار رو با چیزهای مادی داده ایستادیم میدونید نه اگر هم خیلی رود اگر زیایی ها میمانند لیکن زیایی ها چلی زیایی میدونن نمیدونن چلی جا میشن چونکه حاضر رستوران با دروی دگر آبرو نرود گفته پیرامید کده خوراک باری میمانند پیرامید ما یک امارت سازی همین گپ همین با میدونید می همون من کتاب ما حاضر خواندم کتاب تربیت فرزند خواندم بسیار کتاب عجیب هر 25 خواندم من سراسر من نشده خواندم چونکه ویا هر یک تا کلمه شو هر یک تا ویاش فهمیدم در کرده اونجا همون حقیقتا نیستگی که ما هم از حق فرزندان با خیانت میکنیم چلی خیانت ما هر روزی ویا با خوراکی مثال در کاری دادن در کار انگور خوردنش در کار می انگور دادن در کار سیر خوردنش در کار می سیر تورog می تورog انار خوردنش در کار شد لیکن ما پول جمع میکنیم و پول همیشه 2 روزه در نشبه توی کده یا یک روز با همیشه نیست نبود ما فرزندان با نسبتا جنایت میکنیم آیندهش بس سرمایه گذاری نمیکنیم گپ همیشه اون بوده که پولی که ما برای تربیت فرزند برای خواندنش برای ریپیتیتر صرف کنیم ما توی های کلان ماشینای گیجا نبودگی با دیگر خلق اطواری بیمزه برای همین برای که ما البته با کتاب با گشتن در کار میدونید خواندن با گشتن در کار دانش اگر وای کدام ملت وای فرقش نیست لیکن شما اگر دانشی مستحکم داشته باشید وای متخصصی درجه جهانی شده باشید کی نباشد که شما با سرخم میکنند ملتتون کی وای نباشد ملت گپ ملت با نمیدونید می گپ همین بکی وای شما دانشمند دانش دارن در کار از گپ من مثال من میدونم شغل بیکرمک نموشید یا بریج بیکرمک نموشید میگن بعض وقت همین قطعه همشهرمو گپوی گجای گپ میزنن که وای نه
elbam istodu na belbam istod میدونید اگر هم پول خالقی کرده گیرده خودش دانشش دو مصرع از حافظ نمیدونه دو مصرع از رودکی نمیدونه لیکن گپ گجو نبودگی گپی کوچه گپی بزرگ این کتی کی پیش میره چلی زیایی شده نشون دیگر دارم که دانش طلب و بزرگی استاد به میگرد روز از روز حالا خودش که یک سوال شما این مهون سوال باشه بسیده روز به روز غروری ملی مهون گوشت رفته است من هم که خیال میکنم که فکر میکنم غروری ملی گوشت رفته است اینا مهون هم بسیده من صحبت هم بسیده من در چند برنامه چند بار بسیده اکنون باید چی کردن در یا همین اصلاح شد فکر شما چیه؟ برای اصلاح کردن اکنون مکتب‌های گردانده با زبان تاجیکی آوردن این غیر امکان من فکرم برای این سال درس‌های شنبهگی یک شنبه تشکیل کردم لیکن این پدر مادر رو سوادناک شدن است در کار باز همین گشتن بین پدر مادر رو سوادناک شدن است در کار دانشمند شدن است در کار چوه همون میگن که همکلین یک عباره هست که هر یک سردار عائله چی پادشاه چقدر قاید و قانون نمیدونه سردار عائله همون دانستن است در کار اول بسیار گپی کلانده میدونید یا حاضر فهم سیم بسیار مادیات که بودم ها داده شده جزین اما نمیدید مادیات بسیار بید پیش میدونم کسانی که با همین سواد الف با ماندن پولش مال باشن حرمتی همونها بالند مثلا پولدار ابروش بالند اکنون باید چیکار کردن در کار فقط شنبهگی گرداندن یا مثلا صحبتو کردن که نمیشه تو این باید که مکتب ها رو بگشته بجاش مانیم مکتب‌های جشن آوردن غیر امکان است نه روی حالش مکتب دیگر زبان باشه که همون و جو تاجیک و درس زمان زندگی میکنن همونجا درس زبانی تاجیکی و زبانی فارسی لاگش کرد دوستان عزیز همشهران ما در استودیوی AM 860 وقتی افیری ما به آخر رسیده است می‌خوایم که آخر به یک خلاصه کنید خودتون یک برای مهاجریت و زندگانی کشتگی سمرقندی و باید چه خیلی باشد و من چرا گفتنی هستم خلاصه کرده من همین رو گفته هستم که میدونید دنیا و از همه چیزی مقدس این دوستی ترنم کردن در کار همین بین ملت ها و اگر یگان گپوی نادرست باشد و از بین گفته ها دانم در کار که همون وصل میکردگیشه دیمک ما گفتن ما در کار ترنم کردن ما در کار تشویق و ترغیبات کردن ما در کار زندگی تشکر دوستی زیاد برای شما سلامت باشید و سربلند باشید دوستان عزیز در استودیوی ما مهمانی ما مقیم جانکا از سمرقند مهمان شده اومدن البته با ما دوام می‌داریم این صحبت‌های خود رو سلامت باشید رحمت تشکر یک دوستان عزیز امایلش این باید تمام شدن گیرد حکیم اکا ما یک تشبوسی نو سر کردیم همه روز سر کرده مقیم اکا برای من این رادیو ما با اشتراک کردگی تو شما با بعدا این یک منتداری رو اظهار میکنیم که با زبان انگلیسی نوشتیم این در حیاتی مهاجریتی سمرقندیان امریکا فعال اشتراک کردگی تو همین رمزش با منتداری اظهار کردیم از انگلیسی ما رحمت سال باشید سلامت باشید کاراتون با آمد مانده نباشید خدا حافظ اینا هم کتا میرید سلامت باشید موزه بردیم سلامت باشید